Without the United States, there would be no Israel. Ubundi nta Leta Zunze za Amerika binasobanuye ko na Israel itari kubaho rwose. Iyo ataza kuba nge kizigenza Trump ntabwo Israel yari kuba ikiriho, kuko nta wundi mu perezida wari kuzakora nk'ibyo nabakoreye. Ngewe na Benjamin Netanyahu wa Israel twagiranye umubano udasanzwe, ariko igihe niki ngo nawe agira icyo akora abashe kuba yahagarika intambara kuri Liban mu buryo bwuzuye. Ubundi Liban ni igihugu gikomeye nk'uko mwese mubizi, ni igihugu kivamo abaprofeseri, abaganga b'abahanga ndetse n'abavoka bakomeye mu isi yose. Gusa igitangaje kinababaje ni uko uyu munsi Liban iraharindimuka, kuko iri kwibasirwa n'ibihugu hafi ya byose kandi ntibafite ububasha n'imbaraga byo kwirwanaho. Kandi ubwo ikibazo kiri inyuma ya byose ni uko bacumbikiye abitwa ngo ni Hezbollah. Ntabwo rero njyewe ndi kwishimira uburyo Netanyahu ari kwitwara kuri Liban na Hezbollah muri rusange. Ati rwose Bibi Netanyahu icyo nababwira ni uko dufitanye umubano ukomeye, ariko rwose iyo nahaba Israel iba yarakongotse twaranayibagiwe burundu. Aya ni amagambo ya Perezida Donald J. Trump yasubije ku kibazo umunyamakuru yari amubajije ejo bundi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2023 mu nama ngarukamwaka ihuza ibihugu birindwi bikomeye kurenza ibindi mu isi yose. Ikaba inama yitwa G7 Summit y'uyu mwaka, ikaba yarabereye mu Bufaransa mu matariki yo hagati mu kwezi kwa gatandatu. Icyo gihe umunyamakuru yarabajije Perezida Trump Leta Zunze za Amerika niba yaba ari gushwanashwana na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Israel, kubera ko birasa nkaho Leta Zunze za Amerika iri kwitandukanya n'ibikorwa byose by'igisirikare bikorwa na Israel mu burasirazuba bwo hagati. Ubyumve neza ko mu gihe Iran na Leta Zunze za Amerika biri mu myiteguro yo gusinya amasezerano y'amahoro agamije gusoza intambara bya burundu, Leta ya Israel yarashe imvura za misile mu mujyi wa Beirut n'indi mijyi ikomeye iri mu majyepfo ya Liban. Abayobozi bakuru ba Israel birasa nkaho bakiryohewe n'intambara, kuko ntibashaka kwigana ku musozo habe namba. Yibaze ko Israel yahise itangariza isi yose ko iby'amasezerano ya Leta Zunze za Amerika na Iran bitabareba, bo ngo barakomeza kurasa Iran cyabi cyari cyo cyose. Iran yasinye amasezerano cyangwa ntiyasinye ngo nta cyahagarika Israel gukomeza gucucuma imvura y'ibiturika kandi biremereye cyane ku butaka bwa Iran. Bivuze ngo akanya kari ko kose ibintu bishobora kuzamba, intambara ikaba nkoto, kuko amasezerano ya Leta Zunze za Amerika na Iran bagiranye harimo ko Liban itazongera kuraswa no kwatakwa n'abasirikare b'Abisiraheli. None Israel yarabihakanye, iratsemba cyane, ivuga ko nta gahunda bafite yo guhagarika ibitero byabo ku butaka bwa Liban. Muri make mu gihe Leta Zunze za Amerika iri gukora ibishoboka byose ngo isoze intambara mu buryo bwuzuye, Israel yo ngo nibwo igitangira, naho biriya bitero byose byabanje ngo yari ikiri kwishyushya. Bivuze ngo Leta Zunze za Amerika na Israel bari kwicayura, Abanyamerika bari kwiyomora kuri Israel ngo isigare irwana yonyine uru rugamba rwose. Gusa si ubwa mbere Israel irenga ku masezerano nk'aya mahoro ikarasa ku butaka bwa Liban kandi Iran yababujije. Ku tariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 icyo gihe Leta Zunze za Amerika na Iran bumvikanye ku gahenge k'intambara no gufungura umuhora wa Hormuz muri ibyo bihe by'agahenge. Ariko nyuma y'amasaha make ibyo bibaye, Israel yahise irenga ku byo impande zombi zari zumvikanye icyo gihe, maze irenga umurongo utukura irasa imvura za misile i Beirut muri Liban no mu bice by'amajyepfo y'iki gihugu, kandi Iran yari yababujije. Ubyumve neza ko icyo gihe Israel yarashe za misile zirenga 150 zose zisekura muri Liban inkurikirane mu gihe cy'iminota 10 yonyine. Icyo gitero simusiga cyahitanye ubuzima bw'abarenga 300 biganjemo abasivile b'inzirakarengane. Ibyari ibyishimo mu isi hose ko umuhora wa Hormuz wafunguwe, Israel ibishota umugeri birasandara. Iran ihita yongera ifunga umuhora wa Hormuz, bita binasenya icyizere cyose abanya-Iran bari bagiriye Leta Zunze za Amerika n'amasezerano yayo, bihita byongera binabyutsa umwuka w'intambara mu buryo bwuzuye. None ku yindi nshuro Israel nishaka ko iyi ntambara igera ku iherezo, ahubwo yo ngo iryohewe n'ibitero bari kugaba ku butaka bwa Liban. None Israel ititeguye kuva ku izima muri iyi ntambara, kuki buri gihe iyo byose byenda kugera ku mpera ngo intambara ihagarare bya burundu Israel na Liban bihinduka ikibazo? Kubera iki Liban abitwa Hezbollah bahahamuye Israel bo ni bande, bakora iki? Kuki ari bo bakomeje kuba intandaro y'iyi ntambara ku rwego rw'uko banashobora gutuma amasezerano ya Leta Zunze za Amerika na Iran bagiranye yo gusoza intambara bya burundu ashobora kudashyirwaho umukono neza, cyangwa se buri wese akazarenga imbibi ze na nyuma yo kuyasinya? Mbahaye ikaze mu gice cya 17 ku ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Cya gihe isaha iteze ku giturika ibara kimanuka yerekeza kuri 0 ngo igiturika gisandare. Byifashe bite muri Liban aho intambara iri kwimukira? Niba ari ubwa mbere wari wisanze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye.
ndi Aime Christian. Ikaze. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Viblatus, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Fertility Tablet, ikiza burundu, kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo kinanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe, zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko. Uwamenye Viblatus atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Viblatus dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposta. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Ubundi Liban ni agahugu gato cyane kari mu burasirazuba bwo hagati gaherereye ku nkombe z'inyanja Mediterane. Ni igihugu gito ariko giherereye ahantu h'ingenzi cyane kuko gisa nk'ikiri hagati y'ibihugu by'i Burayi, ibihugu byo muri Aziya n'ibihugu by'Abarabu. Liban ihana imbibi na Syria ku mupaka w'amajyaruguru n'uw'iburasirazuba, igahana imbibi na Israel ku mupaka w'amajyepfo, naho umupaka w'uburengerazuba igakora ku nyanja ya Mediterane. Muri make ni igihugu gito gisa nk'igiherereye muri zone ihoramo amakimbirane n'intambara z'urudashira kuko yegereye Israel na Palestine. Liban iri ku buso bwa kilometero kare ibihumbi 10,452, bivuze ngo ni igihugu gito ku rwego rw'uko cyenda kugira ubunini bungana na 1/3 cy'ubunini bw'igihugu cyose cy'u Rwanda, kuko ni igihugu kijya kungana nk'umujyi wose uringaniye. Ubyumve neza ko Liban ituwe n'abaturage basaga miliyoni 6 bonyine, abenshi bibera mu murwa mukuru Beirut n'indi mijyi irimo nka Tripoli, Sidon n'indi myinshi igiye iri muri iki gihugu. Gusa ariko Liban ni igihugu gifite abaturage basa nk'abigabanyije mu madini cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse ayo madini ni n'amashyaka yo muri iki gihugu abashingiye, kandi kugira ngo bidatera amakimbirane hagati muri ayo madini n'amashyaka, igihugu kiyoborwa nacyo mu buryo bw'amadini, kuko muri Liban perezida agomba kuba ari umukristo nk'itegeko, naho minisitiri w'intebe akaba ari umuyisilamu w'umusuni, mu gihe perezida w'inteko nshinga amategeko aba ari umuyisilamu w'umushiya. Uko mbitondetse niko biba bigomba kugenda neza 100%, kuko habaye ibinyuranye nk'ibyo byanga bikunda mw'imbere muri iki gihugu habaho kurasana no kwicana hagati mu baturage bapfa ubuyobozi bw'iki gihugu mu buryo bwuzuye, kuko buri dini rirwanira gutegeka iki gihugu cya Liban. Uko mbikubwiye neza bisa nk'ibyabaye muri Liban mu 1975 kugeza mu mwaka w'1990. Icyo gihe Liban yakejwemo umuriro w'amasasu n'ibiturika biremereye cyane hagati mu baturage. Imitwe irwanisha intwaro ishingiye ku madini yarimo yesurana yipfa ubuyobozi bwa Liban. Iyi ntambara yabaye nini cyane ku rwego rw'uko ahitanye ubuzima bw'abarenga 150,000, abandi babarirwa mu binyacumi by'ibihumbi byinshi birakomereka bikabije cyane. Iyi ntambara ni nayo nkomoko y'ikibazo gihari uyu munsi hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran, bituma hakomeza gututumba umwuka w'intambara, kabone n'ubwo ibi bihugu byombi byasinyana amasezerano y'amahoro hagati yabyo, kubera ko Israel nishobora guhagarika intambara kuri Liban bibaho, kandi Liban isa nk'aho ari umuvandimwe wa Iran mu buryo bwuzuye. None byagenze bite muri iyi ntambara? Gwiremo ikibazo kibyibushye cyane hagati ya Israel na Liban, ku kigero cy'uko Israel yiteguye gushwana na Leta z'Ubumwe za Amerika n'isi yose muri rusange kubera Liban. Dore uko byagenze. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe n'uko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane.
ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ubundi muri Liban itegeko rivuga ko amadini yose aba agomba kugabana ubuyobozi bwose bw'iki gihugu mu buryo bwuzuye, ku rwego rw'uko buri dini riba rifite abarihagarariye mu buyobozi bukuru bw'iki gihugu kandi ku kigero kimwe, ku buryo bisa nkaho amadini yose aba ayoboye ku rwego rumwe. Mu myaka yo mu 1970 muri Liban abayisilamu bari barabaye benshi cyane naho abaturage b'abakristo ari bake bigaragara. Icyo gihe rero abayisilamu batangiye kumva ko icyo cyari cyo gihe ngo bafate ubuyobozi bwose bw'iki gihugu mu buryo bwuzuye. Abakristo uko bari bake ngo bave ku butegetsi bahinduka abayoborwa mu buryo bwuzuye, imyanya bari bafite mu buyobozi irimo n'umwanya wa perezida ifatwe n'abayisilamu. Ibi abakristo ntibabyakiriye neza habe namba, ndetse ahubwo bahisemo ko barakora ibishoboka byose kugira ngo bagume ku butegetsi. Gusa muri iyo myaka yo mu 1970 ikintu cyari cyarateye ukwiyongera kw'abayisilamu muri Libani nuko muri icyo gihe abarwanyi b'abanyapalestine babarizwa mu cyitwa PLO, Palestine Liberation Organization, hari hashize igihe gito birukanwe ku ngufu ku butaka bwa Jordani kubera ibikorwa byo gushaka guhangarira ubutegetsi muri iki gihugu. Aba barwanyi b'abanyapalestine bamaze kwirukanwa nabi mu ntambara tuzagarukaho ubutaha, bahisemo guhungira muri Libani. Bahageze bita bitera ikibazo cyaje kuvamo intambara nini cyane, kuko byatumye noneho abayisilamu bumva ko babaye benshi ubu ari cyo gihe ngo bayobore igihugu cyose cya Libani nawe bagabana ubutegetsi. Muri make Liban yahise icikamo ibice bibiri mu buryo bugaragara. Uruhande rw'abakristo rwashakaga gukubita rukirukana abanyapalestine ku butaka bwabo kuko byasaga nkaho bari kurema igihugu cyabo bwite mu kindi gihugu cy'abandi cya Liban, naho urundi ruhande rwari urw'abayisilamu bafatanyaga n'abanyapalestine bashaka kwirukana abakristo ku butegetsi bya burundu. Maze rero mu 1975 intambara iratangira mu mihanda no mu midugudu yo muri Libani. Umukristo ahanganye n'umuyisilamu bararasana karahava. Iyi ntambara yakomeje gukura, maze mu mwaka wakurikiye w'1976 Syria nayo yinjira muri iyi ntambara, yohereza abasirikare bayo kurwana muri Libani. Aba basirikare bo muri Syria binjiye mu gihugu barasa barwanira uruhande rw'abakristo kuko Syria yari ifite ubwoba ko Libani yafatwa n'abanyapalestine, kandi ibyo bikaba byasunikira Syria kwisanga mu ntambara itari yiteguye namba ya Israel na Libani. Ukongeraho ko icyo gihe Syria na Israel bitavugaga rumwe ku rwego rwo hejuru. Icya kabiri cyatumye Syria yataka Libani kwari ukugira ngo iyi ntambara itaza gutuma Libani yisanga mu biganza by'abayobozi b'inshuti na Israel, bikaba byatuma Israel isatira amatware ya Syria gutyo gusa, kandi bari abanzi ku rwego rwo hejuru. Gusa nanone mu gihe iyo ntambara irimbanije mu mwaka w'1979 Iran nayo yarimo yigarurirwa n'abarwanyi bashingiye ku mpindura amatwara za Kisilamu, biza no kurangira aribo bigaruriye igihugu cyose, binateza impagarara mu isi yose kuko icyo gihe Iran yahise yica kuri Leta Zunze za Amerika n'abafatanyabikorwa babo bose. Ako rero ntuse kukibagirwa kubera uburyo abanyapalestine bahora mu makimbirane na Israel. Icyo gihe mu gihe barimo barwana muri Libani bajyaga banatera Israel bakayirasaho za misile n'amarokete ku bwinshi, maze Israel ibonye ko iri kwatakwa kandi uri kubataka arimo no kwigarurira igihugu cy'abaturanyi. Mu mwaka w'1982 Israel nayo yahise ifata umwanzuro wo gutangiza intambara kuri Libani mu buryo bwuzuye kubw'impamvu z'umutekano wabo. Bivuze ngo kuri uru rwego muri Libani abakristo n'abayisilamu barimo besurana hagati yabo barwanira ubutegetsi bw'iki gihugu, ariko nanone muri ibyo bihe Libani iza no kwatakwa n'ibihugu bibiri by'abaturanyi Syria na Israel kubw'impamvu z'umutekano w'ibyo bihugu byombi, kandi nabyo ubwabyo ntibyacanaga uwaka. Iki gihe ibihumbi by'abasirikare b'Abisiraheli binjiye muri Libani bafite intwaro zose zishoboka z'intambara bagiye kurimbura umutwe w'abanyapalestine wari umaze iminsi ubataka. Aba basirikare ba Israel batatse bahereye ku mupaka w'amajyepfo ya Libani, binjira barasa, bituma ibice by'amajyepfo ya Libani byisanga mu ntambara mu buryo bwuzuye. Abaturage bisanga munsi y'umuriro w'ibiturika, bimwe biremereye cyane, bimwe bikabitura hejuru bikabasenyera, ibindi bikanabica, abandi benshi bituma bimuka barahunga. Aha rero niho byose bitangirira.
Israel yataka Libani yinjiye irasa yiciramo abaturage benshi cyane b'abasivile. Ibyo rero byarakaje abaturage bo muri Libani b'abayisilamu babaga mu bice by'amajyepfo y'iki gihugu, batangira kwirimamo amatsinda mato mato agamije guhangana n'igisirikare cya Israel cyari ku butaka bw'igihugu cyabo kiri kwica n'aba baturage. Icyo gihe rero hari hashize igihe gito Iran ifashwe n'abayobozi bashingiye ku mpinduramatwara za Kisilamu kandi ntibumvikanaga namba na Israel. Muri iyo myaka rero nibwo Iran yaremye ikibazo kinini cyane kizahora kiremereye ubwonko bw'Abisirayeli. Iran yaragiye ihuriza hamwe utwo dutsinda twose tw'abaturage bari baragiye bishyira hamwe ngo barwanye Israeli, maze bashyira hamwe ibaha intwaro, ibaha amafaranga, ibaha ikosi rya gisirikare, ibaha n'inama y'uburyo bwiza bwo kurwana urwo rugamba, maze iryo tsinda ry'abo barwanyi baragenda barakura baba benshi bitwa Hezbollah. Ijambo ry'icyarabu risobanura ishyaka ry'Imana, Party of God. Iri shyaka ryahurije hamwe abantu bose bumvaga badashaka Israel ku butaka bwa Libani, maze baragenda baba benshi kandi bose bafite umujinya mwinshi Israel, kuko bamwe Israel yari yaratwitse ibiturage by'iwabo, yarisha imiryango yabo ndetse yaranabagize impunzi. Rero bose Israel bayangaga urunuka. Israel yataka Liban yaragiye ifata ibice by'amajyepfo y'iki gihugu irabyigarurira, ibyita ngo ni security zone, ahantu bari barafashe kugira ngo basubize inyuma ibitero by'abanyepalestine, kugira ngo nibazajya bashaka kurasa ku butaka bwa Israel bijye bigorana cyane kuba bahageza ibisasu byabo, kubera ko noneho bari bagiye kujya barasira kure kandi imbere bararasaga Israel bayegereye. Gusa aho Israel yari yarafashe, Hezbollah yakomeje kugihataka ishaka kuhabirukana burundu, ikajya batega zambush, ikarasa za rokete n'amamisire, ikahatega ibiturika cyangwa se ikanyanyagiza barashi benshi barasira kure. Ibi byatumye Israel ikomeza gutakaza abasirikare benshi, kandi iyi ntambara yarimo ibatwara amafaranga menshi kubera ko byasaga nkaho biri kubahenda guhangana n'umutwe wa Hezbollah. Ibi byatumye mu mwaka wa 2000 Israel iva ku izima burundu, ihunga ibitero by'aba Hezbollah, isubira inyuma iva muri Liban. Ibi byari insinzi ikomeye cyane kuri aba barwanyi ba Hezbollah, kuko bari birukanye umwanzi ukomeye ku butaka bw'igihugu cyabo. Gusa ntabwo byari bikuyeho amakimbirane n'inzika hagati ya Israel n'aba barwanyi ba Hezbollah. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi ku 2006, icyo gihe aba barwanyi ba Hezbollah batatse abasirikare ba Israel bari ku mupaka uhuza Liban na Israel. Ni igitero cyari kinini Hezbollah agabye ku mupaka w'ibihugu, maze hapfiramo abasirikare benshi b'Abayisirayeli. Hezbollah irenga kuri ibyo byose inashimuta abasirikare babiri b'Abisirayeli, bita bikorwa mu bwonko Israel, maze nayo nta gutinzamo nyuma yo kwatakwa bahita begura intwaro za rutura z'urugamba, batangiza umuriro waka nk'itanura kuri Libani, barasemvura ibisasu byinshi cyane bya za misile ku butaka bwa Libani, baturitsa byo gusenya ibikorwa remezo birimo nk'imihanda, ibiraro ndetse n'ahakorerwaga imirimo yose ya gisirikare muri iki gihugu, by'umwihariko ariko mu bice byari byubatsemo ibirindiro by'igisirikare cya Hezbollah. Intambara iratangira bundi bushya kandi noneho ihinduka nini cyane. Hezbollah nayo icyo gihe yaje kurasa ibisasu bya za rokete birenga 4,000 ku butaka bwa Israel mu bice by'amajyaruguru y'iki gihugu. Yari intambara nini cyane, kandi Israel nayo yahise yongera yohereza abasirikare bayo binjira muri Liban, urugamba rurongera ruba umwoto ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko icyo gihe impande zombi zaresuranye bikomeye, yaba Hezbollah na Israel, bose ntawe arimo woroshye. Ni intambara amaze iminsi 34 gusa, ariko yari iremereye nk'ahari ibihugu bibiri by'ibinyembaraga mu bya gisirikare ku isi hose. Iyi ntambara yagiye kurangira yarahitanye ubuzima bwa benshi mu basirikare ku mpande zombi n'abasivile benshi cyane. Kuva ubwo kugeza uyu munsi Israel na Hezbollah nibacana uwaka, iteka hagati yabo hahora umwuka w'intambara, kuko hafi ya buri gihe buri umwe muri bo yaciye urwaho mugenzi we amushumuriza ibisasu n'ibiturika biremereye cyane. None Hezbollah ni bantu ki? Bafite imbaraga zingana gute ku buryo batinyuka guhangara Israel, kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu isi yose? Hezbollah uyu munsi ni umutwe urwanisha intwaro, kandi ukaba ari n'ishyaka rikomeye cyane mu gihugu cya Liban, kuko ufite bamwe mu bayobozi mu myanya ikomeye cyane muri iki gihugu. Hezbollah ni wo mutwe wa mbere mu isi yose ukanganye mu mitwe yose irwanisha intwaro kuri uyu mubumbe wose.
Ntabwo hazwi neza umubare wabo nyakuri, ariko abahanga bakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri aba barwanyi bavuga ko Hezbollah ishobora kuba igizwe n'abasirikare bari hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100, mu gihe ibitangazamakuru byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati byo bivuga ko Hezbollah igizwe n'abasirikare barenga ibihumbi 90 ndetse n'inkeragutabara zirenga ibihumbi 40 zakwitabazwa mu gihe biri ngombwa byabakomeranye. Bivuze ngo umutwe wa Hezbollah ufite igisirikare kinini kuruta icy'u Rwanda n'icy'u Burundi byose byibumbiye hamwe. Ni igisirikare kidakanganye mu byinshi gusa kuko kimeze nk'igisirikare cy'igihugu kandi gikomeye. Ni igisirikare gitozwa kigafata n'ikosi riremereye cyane, ndetse indani muri cyo kikanagira za special forces z'abarakare bahumuye cyane boherezwaho rukomeye. Ubyumve neza ko ari igisirikare cyarwanya urugamba kandi ruremereye cyane rwo mu bihugu birimo nka Liban, Syria, ndetse bakaba bazwiho ingufu zihagije ku buryo babasha guhangara igihugu nka Israel kiri mu bifite ibisirikare bitinyitse mu isi yose. Kimwe mu bituma Hezbollah igira igitinyiro cyinshi muri iyi si ni uko uyu mutwe ufite ububiko bw'intwaro bunini kandi bupakiyemo intwaro nyinshi kandi zigezweho zikoreshwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, zikaba intwaro zirusha ubwinshi izibitswe n'ibihugu byinshi mu isi yose. Muri make Hezbollah isa nk'igihugu kiri mu kindi gihugu. Ni igisirikare gifite intwaro zibarirwa mu bihumbi zirasa amaroketi na za misile, kuva kuziraswa ku ntera no kugeza kuzabasha guturitsa byo kwangiza ibipimo biri ku ntera ndende ishoboka. Ni igisirikare kizwiho gukoresha cyane za drone z'intambara mu bitero byinshi bakunze kugaba kuri Israel kuko bazifite ari nyinshi bishoboka, nazo kandi zibarirwa mu moko agiye atandukanye, arimo nk'akora ubutasi ku rugamba n'arwana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibaze ko Hezbollah inagira za ntwaro zirinda ikirere ndetse ikanagira bya bitwaro bya rutura byaremewe kwangiza byo gushwanyaguza bya Burundi bifaru by'urugamba. Muri make ni igisirikare gisa nk'icyujuje byose byasabwa ngo bitwe igisirikare cy'igihugu, kandi ni igisirikare kinini kinakomeye cyane kuruta icy'igihugu nyirizina cya Liban. Ibaze ko ari cyo gisirikare Iran yitabaza iyo byayikomeranye ngo kigitabare. Rwose ubyumve neza ko Hezbollah idasanzwe. Hezbollah niwo mutwe wonyine muri iyi si utunze za misile, mu gihe indi mitwe ikoresha gusa za rokete, kuko buriya misile n'ibihugu byinshi mu isi bizumva mu nkuru nk'uko nawe uzumva tuzikubwira. Hezbollah yo igira za misile ziraswa ku ntera za kilometero zirenga ibihumbi 200, bisobanuye ko bafite za misile zifite ubushobozi bwo kuba bwaraswa hariho hose mu burasirazuba bwo hagati ziturutse muri iki gihugu. Ni misile ishobora kuva iwabo muri Liban bakayitura ahantu runaka ku mugabane wa Afurika, Aziya n'ahantu runaka mu Burayi. Zikaba misile zigezweho ku rwego rw'uko zinagenzurirwa mu kirere zamaze kuraswa. Zimwe ziba zagenda ku muvuduko wenda gukuba kabiri umuvuduko usanzwe w'ijwi, kandi kuzitambika bikagorana cyane. Gusa ibi byose babihabwa na Iran. Ni nayo mpamvu iyo Hezbollah yarashe ku butaka bwa Israel mu kwihorera, Israel nayo nirasa kuri Liban gusa, ahubwo ihita inaturitsa muri Iran. Iyi ntambara yose hagati ya Israel na Hezbollah ni intambara iba yiganjemo ibitero binini cyane ku rwego rw'uko buri nshuro iyo bagaraguranye hapfa abarirwa mu bihumbi byinshi, kandi biganjemo abasivile ku mpande zombi, kuko yaba Hezbollah cyangwa Israel bose ni abagome kandi ntibajya bava ku izima. Byanashoboka ko waba uhise wibaza impamvu Liban itajya yirukana aba barwanyi ku butaka bw'igihugu cyabo kandi babahoza mu ntambara zidashira. Igisubizo nuko bitakunda, kubera ko Hezbollah ifite igisirikare gikomeye kuruta n'icya leta nyirizina, ndetse muri Liban Hezbollah niyo yubaka ibikorwa remezo byinshi kuruta ibyo leta yubaka, ndetse ni umutwe wigenga ku buryo kuwuhangara byo byegereye kudashoboka kuko ntawe batinya muri iyi si bibaho. Iyi ntambara abahanga bayisobanukiwe neza bayisobanura nk'intambara idafite iherezo, endless war, kubera ko ihora mu ruziga, buri ruhande rwose rushaka kwihorera ku rundi. Ndetse nicyo kibazo kiri inyuma y'izamba ryose rikunze kuba hagati y'ibiganiro cyangwa amasezerano y'amahoro hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Mu yandi magambo, ni naha dusoreje igice cya 17 kuri Countdown to Detonation. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.